ɗo ko Buwake ko motoji ɗi woni baɗɗateji ɓuraɗi hutorede. Nyande wo nyande ɗi hebbinay laawi ɗin hiɗi naɓa artira ujunaje yimɓe hoɗuɓe e nder saare ɗo. Kono ko neɓali ko none goo fuɗɗama yi'ede ɗum ko moto laste ɗum no wi'e moto électrique. Ko ɗi dogayɗi ɗi yaltinta hito ɗi yaltinta kadi curki hiɗi hitti e giral hesal hutorayɓe. Wano o sonnajo janginowo haala espagnol o soodi wondu waɗi lebbi 6 kono nin sali ko waɗani ɗum. C'est le côté économique qui m'a le plus attiré en fait. Ko ɓuri rerɗi ndelan ko famɗugol ko ɗum ñamata kon mi jinda ñallal ngal foppa hara mi wulata batterie on ɓi décharge complètement. E nder jamɗi 4 ɗi te'ata guite majji on ɗum no yoɓe mbu 50 CFA ka wonno siko kuɓɓan ujunaje heewɗe ɓe waway dogirde ɗum ɗon kilométraji 50 ha 100 ko ɗiɗo woni dalillaji himminɗi ko ɗuuɗi e faalaɓe ɗi ɓen yo ar sooda. Firmin Kabore woni tawaɗo e adiɓe yeeyugol ɗi baɗɗateji e nder saare Buwake nden o seedike wonde geygu ngun hino ɓeydade saayi kala. Au début quand on est rentré sur le marché ka aranum hari yimɓe ɓen no sikkiti ɓayɓe andaɗi joni kala métre 100 a fottay e waɗɗiɗo motoru laste joni mi yeeyay ɗi ɗiɗi ha ɗi tati e nder lewru ndun 2 ou 3 comme ça dans le mois. Noneji motoji dogirayɗi laste hino ɗuuɗi coggu majji hino yaara hella ujune 120 ha million goto e ko fawi CFA ko fanɗi wo motoji 100 hino doga ka saare Buwake ɗo. Ɓeydagol ɗi on hino battinde ka hella wattayɗi ɓe ɗin mécanicien ɓe ɓen hino fuɗɗi antande moƴƴintingol ɗi siɗi boni. Souleymane Bouaré ko ɗen golle jokki fawi duuɓi 20 ka saare ɗo. Ko wattugol baɗɗateji ɗi ringije ɗiɗi woni golle an ɗen dogirayɗi laste ɗi no ɓeydo tun no hani kamen jangana ɗi siduɗal no wodi ka jange fi ɗum mais yaha men janga ɗum walla men no men ɓantora e keɓalngal yaajira. Hertorɓe gandal janɗe dogayɗe ɗen wi'i ɓeydagol ɗi motoji laste ko ɓamtal labangal. Wano docteur Souleymane Cissé hertorɗo gandal taarindi himo sifanade en nafa dogingol ɗi motoji ɗo e nder saare nden. Une moto thermique de 125 cm3. Motoru kuɓɓan du centimétre cube 125 sunnay e hakkindare litre ɗiɗi ha litre 3 e kilométre aji 100 kala ɗum no hawra ittiri garamu 50 ha garamu 70 COD ko ndu sunnata e nder kilométre goto o. Si tawi noon ko motoru laste curki COD haray me hama hunde heddotako. Ces émissions directes de CO2 nafa ɗi motoji laste e ɗuɗude kono no woodi e jama on ɓe yiɗani sodugol ɗi wono doginayɓe yoɓina taxi moto en heɓe aami hutorgol ɗi woɓɓe maɓɓe no huli wata tawɗi tiiɗa walla heɓɓagol ɗingol si tawi no sattani ɓe. Abdoulaziz Diallo, Buwake, RFI.